Tipramo Thayakari, Kungni Chisha, Nukuni, Korokbachini, voters IPFT Boloni, Banarong Paika, Purbo Bandarima, EDC village by Kobjak, Amtayo, Shantazaka, Kanchunpur, IPFT Bodoni Bakakti, Bodol Shalema Panda, Katal Bodolo, Fine Rokno, Lamshoka, IPFT Kanchunpur Division Committee President Shukumar Riang, Vice President Del Prashad Riang, Dosta RD Block ni BSC Chairman, Udar Ram Riang, DLC Chairman, Thomonjoy Riang, Taitong Maika, Kumuni Adungrong. Ke tinin rauni bo joining program o bukti gausoba new yem hat broni phaim play tinin bo joining program ke bo se questions ka bo ang khaksong koma sabyo tin nai tonai ake media rona ke tinin bo chini puru bhandari ma 5 number wa bhandari ma para ke tinin bo bibhinno party ni ya karya no usi hati ni sini IPTO phera huye phaiha to bis ka offer no tre phera huye phainai tomi lai thanai 2018 विधान सभा स्कावा जे ओमोदि खेनो सिनि bis का offer IPT हे जो lai thanai 2018 विधान सभा को जे क्लों ओमोदि खे bis का offer ओने मन सिनि संभावना तो tomi ताहामा साफिनाई bo lai thanai ADC election wa ADC election paye Vidhan Sabha election wa sini Tripura wa Greater Tripura Land maya ke oya ye bibhinno jaga wa pahar gonje arke sini bo puru bhandari ma poschim bhandari ma sara Tripura ni pahari ro no Greater Tripura Land ya ke osia kem Tripura Land le success one ya ye pahari taung chanai ro no bibhinno bulbujaye no tinang paye na tha himba ari bifo jonaganta omchiye naimi Greater Tripura Land le stangle maya Tripura Land mai paise Greater Tripura Land mai nai himo ma joto ni khaphaw ta o uchi ha chong stam ye jung Tripura Land chaya ke ong sinaya himo bai ke pheraw ye no uchi phai pe phe ha khomi bari khak chaw tini phaine ro no khomi 20 tautre phaini ye jung puro bhandari ma pa ha IPFT Tripura Land chaya khone ya himo de srau kheno phaipe ma hiye uchi tre khupari tonai ro photo khom khak chaw bosu chaya no joto tini phaine ro sa karo ake loge ri ne ro sa karo pho khapang khak chaw ye phaye bosu chaya no ai ni ko pai ra khak cha han joto no ke to tini rau bukti party new ye bo IPFT ni loge joini ri phaimo tini chung phaimo ke mutha new ye no kang phong chung phai pe kin tang thong jo toi pe tin bo se arong phong mutha je pho bor sa hamnai bor sa hamano chini dai jo le bo tang ke se mai nai are hi hi man dia chung a sai ye no chung mutha no thang ha bo sa arong bo chi ta pho ke bo le una ya chini tung chama se chung thang phi e uthi ha chung phero e thang no se no are hi no bo chini IPFT yo no chung uchi chung to phero e phai phi ha to chung phai mo ma ke bo chung skang tang ye thang mo chini tang sa jo to chini hano phayo ta khum khu mam pha ni be hi chung jo to bai se tang no thang mo no ang phu no ang le tang sam no ha arong pho sa jo ung pho mo thaw le thang ha ma ni ba are hi uchi ha phero ye to ke chung salen da ong phai chi lai thanai 2023 Vidhan Sabha election o kenra mo thano bud dimya ke de mo thano bud yen ra mo thano no pairi re ha ke ta on mami MLN loge len ra tung yamani IPFT loge phaipi ake mo ha chini bus ka ngo chung mo ha nu chho ya mai man ma bu mo ha mai ya ke mo ha subida bu chini thi mai ya ong ke chung le thang to ai nang mon bo ye cha de phu chung cha the phu chung na ari hi chini phai chi acha Kanchunpuri Khaksang Raini Kokthum Bureau Report Khumpui